Pročitat ću 3 kratke priče iz svoje knjige Nestan Marina Držića, koja je objavljena 2007. godine u izdanju Doma Marina Držića. Mirisi Toskane. Bila je to još jedna od onih noći kada se svi mirisi Toskane skupe u skute perfeticine Eufrazije Marzije, dok ruke prema luni pruža, beškot u vino moći i gleda Marina pravo u oči. Orguljaš. Svijeće su gorjeli i dogorjevale na nevelikom oltaru. Starci, starice i nešto pučana srednje dobi uredno i klečalo sklopljenih ruku. Bila je to večernja misa s obaveznim nastupom mladog orguljaša. Sveci i anđeli to uvijek gledali su prazno s oltarskih slika. Čerošpanje u metalnim vazama odavno nisu mirisale. U drugom redu slijeva godišnjica crnije kosa i još tamnijih očiju stiskala je krunicu. Iz poluotvorene crvene usne curila je molitva: Oče naš. I suze slane kao noć koja je vani tajno osvajala ulice. Mladi orguljaš toga dana slavio je 30. rođendan. Vijeće umoljenih tog je jutro odlučilo glasovanjem da mu sviranje orgulja bude služba. Cijelo jutro tog dana nije napisao ni jednu rečenicu, niti jedan stih, niti pjesni ujedno stavljene s mnogim drugim lijepim stvarima. Godišnjica se, kako je misa odmicala, sve češće osvrtala prema orguljama. On uhvati njen pogled. Zatečena, ona se nasmiješi i lijevom rukom obriše kaplju po kaplju suze. Svirajući tu večer, orgulje u stolnoj crkvi Svete Marije, Marinu Držiću došlo je da zapjeva od muke. I još jedna kratka pisma. Jednom je ljubavnica Kozima Medića zatekla odlazeći s postelje u kupaonicu na ravnom stolu u spavačoj sobu hrpu neotvorenih pisama. Jednom je, vraćajući se mirisna kao ruža iz kupaonice u postelju, upitala Kozima Medića: Tko ti piše ova pisma? Zavaljen u sviranoj posteljini, željan tijela koje miriše na ruže, Kozimo Medići kratko odgovori: Neki Marin Držić. Toliko. Do novog čitanja.